Siapa yang ada masalah, tak confident, overthinking pasal muka dia sendiri, walaupun muka dia sebenarnya tak ada masalah pun, tolong tengok video ni sampai habis. I akan ajar you cara psikologi supaya you stop overthinking and jadi orang yang lebih confident. Pernah tak rasa you tak confident dengan you punya muka sebab tak symmetry? Okay, first of all, so I akan lukis beberapa image for you guys and I akan buat sesi soal jawab. Okay, I know I'm not a good drawer, but bisa. Tengok 3 gambar ni, alright? Okay, cuba bagi tahu ini bentuk apa? Bentuk segitiga, betul? Okay, alright. Yang ni bentuk apa? Bentuk love, alright. Ini bentuk bulat, like a circle. Okay. Perasan tak? Waktu you cakap ni bentuk apa ni, bentuk apa ni. Sebenarnya, setiap gambar ni, dia tak perfect tau. Dia tak perfect and dia tak symmetry. Okay, perasan tak? Even bulat ni pun bentuk dia sangat tak perfect. Love ni pun sangat-sangat tak perfect. Okay, maksudnya apa? This is how your brain, otak kita perceive satu image. Okay, sama macam mana orang perceive muka kita. Otak kita kan, bila dia nampak satu muka ataupun satu image, dia akan lengkapkan supaya dia nak bagi tahu otak, this makes sense. Macam tu. So contoh, you insecure with your face yang tak symmetry, tapi sebenarnya orang tengok muka you okay je. Orang kenal, oh muka ni, oh ni Ali, ni Abu, ni nama apa? Fatimah. Ni Fatimah. Contoh. So lagi satu, kenapa you are very insecure with your face? Sebab setiap hari you tengok cermin kan. You tengok cermin, you tengok dekat-dekat macam ni. Hidung aku, mata aku, lah, tak symmetry lah. In real life, okay, we talking about in real life, tak ada orang yang akan tengok muka you dekat-dekat macam tak symmetry. Kalau ada, benda tu sangat pelik and like, kenapa kau ada kerja untuk check muka orang symmetry ke tak? Like, are you a plastic surgeon? Lah kalau you a plastic surgeon, tapi takkanlah memang kau adalah plastic surgeon kan? Ya. Disebabkan TikTok telah mempengaruhi sangat untuk kita jadi insecure. Contoh, wow, her face card never decline sebab her face card is so symmetry. Bro, jangan percaya TikTok weh. TikTok is basically 2025's brain rot. Jangan bagi TikTok mempengaruhi otak untuk jadi insecure and tak confident. Alright? Okay, and ramai juga DM like, apa nak buat kalau someone like point out my insecurity? Sometimes kan, kau punya mulut ni kena jadi lancang sikit. Sorry to say, kalau orang point out your insecurities, okay, dia macam ada benda yang boleh ubah and benda yang tak boleh ubah. If someone point out my face, like makeup aku tak rata ke, benda tu boleh ubah. So aku boleh ratakan in like 3 seconds or like 1 minute kan. But kalau dia point out my nose penyek, aku tu mana boleh ubah hidung aku. If you have a problem with my nose yang memang lain-lain macam ni, pergi belanja plastic surgery. Oh, kalau someone like say something yang tak boleh ubah, I akan chop dia, you are body shaming and you lack of education. Macam tu. I don't know, but jangan fikir sangat apa orang akan cakap. Just do what you wanna do and learn how much you wanna learn. Satu, about confidence. Kalau you rasa tak confident kan, percayalah, someone dekat dunia, someone really adores you, tapi kau adalah idola untuk dia tapi dalam diam. Faham tak? Maybe ada orang crush you dalam senyap tapi dia tak berani untuk confess. What if I tell you, dekat dalam dunia ni ramai juga orang yang tak good looking, I mean less good looking than you, tapi tahap confident dia lagi tinggi daripada you. Sebab apa? Diorang tahu diorang punya value. Value dalaman tu, they work on it. Contoh, kadang-kadang it's not about looks like 100% tau. Most of the time it's about what you can bring to people. Contoh kan, you pergi bersosial, when you bersosial ataupun you dalam kelas ke, apa yang orang selalu puji about yourself, you focus on that thing and you fikir how to work on it. Contoh kan, orang selalu puji kita ni kelakar, ataupun kita ni good listener, ataupun kita ni pandai mengajar orang. Contoh, ataupun kita good at sports. Work on it and use that thing untuk socialize with people, you know. Benda tu akan help to boost your confidence. Okay, so follow for more psychological content. Subscribe to this channel, comment what is your problem, and inshallah I will make a new video on it. Okay, right, bye.